Nawagang, itu dane Nawagang. Nembe mangke dijang matur. Yeneng seneng nonton di tiang. Melinggih. Nawagang melinggih. Kireng karyanin sarang-sarang Mang Becek. Yeneng idedani sapunika. Anto carane nonton. Malah jebos di tiang pacang mau pamit. Nuna sang titiang apang banget. Kireng. Bilang ngatur titiang Nawagang. Nawagang melinggih, hireng. Mangda becek. Nawagang. Titiang puniki duta utusan saking Bangli Mangda becek. Titiang ngaturang pengerenan kayu di dedane. Di dedane seneng nonton titiang demen ngigel kenan. Kebebasan memang tersalur. Bos liuner sing tepuk nyen. Pada ngangon kaca cek mundur nasen. Aku dang don jebat nenek. Jadi raga ngangon kaca biar enggak silau mata. Rasa penampilan seorang generasi muda. Dikene nih ulape pangsaru kacone ngangon. Ganteng. Kaco kurang diajar. Keseimbangan. Mulai. Karyanin. Mangda becik. Karyanin. Ijan sampun ngedangang gopo. Oleh jebos si dolar pacar rau. Ampun semeliu. Sing ngerti kan gon. Ya. Nah. Oh, dituan dia. Saya ada apa deh? Saya ada. Oh, ada.
Adalah apa sih nih? Anu nih kene pesawatnya sing gak lancar nih mon. Aduh. Kalau bedik-bedik naik bis. Nah. Ya, melalui kelibi nih. Beli baju. Ya. Inilah. Oh. Hah? Sengida. Anu repot cuman. Dua jam anu kurenane uyut nyenengan. Oh, ngomong nelpon do anu sembarangan nelpon kayak. Oh, memang idang gitu saya tetap kan membantu gitu. Hah? Oh, nah. Saya kan atur di rumah. Sing ngerti gen lagu kan harus ngerti. Ya. Mek na bane. Nyen ngelas lendangan. Oh, sing tadi kowe nunduk belahana. Yen model selendang kene ora. Yen manuduk bis juang. Harus ngerti nih nunduk. Yen manuduk bis orang bocor sing beli apa? Yen selendang kene kan alo. Siram duwe selendangan iki. Wah, asal barang gratis mau garang. Jero anak lanang bagus genyeng. Dirago orang bagus genjing. Sing tawa wala pongpongan mencekak bagus genjing. Nemu lengah. Di tiang wanta awidya dari. Oh, lo dari gue nih. Pangman kenalan gisi hancek nih. Pangkain kenalan ada dari kok. Ken sulase parab di tiang. Jero nak lanang bagus genyi. Tiang dari Selasa Selisih. Si raja pesengan jerone jero. Adan tiange. Inge. Nah jani kerora. Pang liu nak kenawa. Raja Pala. Parab di tiang trunelar. Yen suwe cepi kayunan mekaronan sareng ditiang. Bas dari ke uyagen nak sedek. Beli raja pala bagus genyi. Tiang dari Selasa Selisih. Apa ke beli manudok selendang tiangnya beli? Tiang menudok. Ni undong tiang nudok. Yen ciceng nuduk nyen ketakonen. Masa ngabot lenang besik sing idang. Iya neng kita sanggup sebut yang lakar nebus. Nebus saja apa? Aji pipis. Aduh tiang sing maning ngemelpis. Rampok liu. Mas. Kaleng mas. Mekacakan dagang bakso di margona. Perak beli. Kaleng perak tatok-tatok ini didu. Judatnya lo menyak nebus nganten jak saya. Terbang kan ciki. Segitu sing kebang. Apan sekan beli subuh makatang selendang tiang. Tiang nyak subuh nganten ngajak beli. Sing ngalih bakato. Magimah lembasin majang-majang makajang melahir jani dari bakat. Ini lu ngotak. Ben manik ke ngale wartawan pemenek bali pos $1 nganten ngajak dari pangkan tiup guminesnya Mangken wendan pinunasti tiang reng beli. Waduh bakal ide kembali apa tuh
Yening wenten putra diri ati tiang mepamit reng beli. Aduh. Yang lah panak besik ker mulih gitu. Cerai. Nggih beli. Ker hijau. Di tiang lakar angale gae. Aneh gumin ini. Dari bisa ngalegai. Aling iraga wak blolotan ke kene. Nah tadi dijeng ngalegai kene gerit gumine yan. Iri kering padang galah. Aduh. Yan kemu ngalegai nyanan ado nak melaling lindang kemu lantas ingat tina raga ngala kuranane. Bane la kuran dolar di ngalegai. Nah tadi kalau hati-hati den. Pangsing tangkap tibum. Beli raja pala. Tiang. Beli subeng angon celana beli. Ini marah dari apik. Puting celana takon. Beli bungangon celana. Aduh, dadi mangsit bon telanan beli nih. Marah lah nih di margo nih. Ngencah gitu. Nak sung kipakan kajo kelon ngencah. Marah setengah suncoy babar kena kebaca. Lagu silak hati. Terpaksa celepangan dah sebenarnya. Mau berasa di tengah. Kangen tiang beli. Kangen hengken. Kangen cah beli. Oh beli kangen masih. Beli kangen masih. Kangen. Kangen hudia. Kangen tot. Iraga aja ke maju-maju makan dari petang lemah lawan. Nganten. Sing nyenang orang kena latin tiange. Sebilang metemu adi jek makenyi. Apa ada kena adi teken beli anak nutrun no genta. Nyenyi nyonyet. Ada di jantung. Ada celeng mesapot selendang. Gumi bom model makin. Celeng mas selendang. Aduh tanuneng ke selendang ini. Di zaman memaling. Sing ada di balik. Wih, maling. Pocong maling selendang besek. Di zaman. Nuduk tuh. Nuduk. Ye, dedaring lah. Jadi dari. Nah, len ipian di tiang bisa nyur. Udah itu. Nih dedaring ngelah. Tiang nuduk. Gua itu, yuk kereng anten jadi tiang. Dedaring antena cai. Nih. Aduh. Boleh nanti cara celeng. Sing dedari makandong ja celeng ya. Itu jatuh karmo nih kudu dialih. Sama gede. Aduh. Ngawak. Yang paling iya udah kereng anten jadi tiang, yang bunga lapan nak besi kercerai. Cerai kereng alih gai. Dijak. Ring padang gala. Sang bang anda jadi dari nih. Don, maju-maju. Si bang ratu nancang bang anda jadi dari. Beli jang. Beli ya. Di kuda tuh. Si rupiah. Wah, kancik deh 10.000. Dari deh. Kancik. Naik kancik lagi 10.000. Dua ngasa bayar kancik. Dua ngasa dari nih. Dari si rupiah. Wah, dari apa si rupiah? Lali kapan-kapan ke komplek lagi. Ajan wagong senden besu dari si rupiah. Di kuda dari ya. Haji 50 gerbang. Dari di sekat. Nah, kancik lagi dua ngasa. Mungkin di sana kan ngadap ke natunya. Bisa berjuang sih ya. Wah, saya ngerti nih. Atu kan lagi beli. Nah, gini caranya. Dia kan ngoyong ini sing lagi ngadap. Dia nak ngadap ini. Aduh, dumas kan cek di tiangnya. Kita yang ngadap. Bang benar zaman jani harus beli. Jangan tenjek dari larang. Nggih, makin ta sabuniki bang sing di tiang beli. Dedarine nak konen teke. Konen teke dari. Durung teke.
Yen beceng atau pero atau dari ini. Tiang sing nawa. Langsung di tiang boleh nyananya. Ada dari beceng. Pas keliunan pasti ada tuh. Mendan tuh. Gitu nasi tiang. Oh, cekno. Maya kreditan menuang kate. Pamit tuan tuh.